A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran keempat, istinja. Arti istinja ialah membasuh tempat keluar najis hingga hilang warna dan bau dan benda najis itu. Yang mana istinja? Membasuh tempat keluar najis sehingga hilang bau, warna dan benda najis dengan air yang suci lagi menyucikan. Maka orang yang telah buang air besar atau kecil wajib istinja. Bagi orang yang tuh dan tuh wajib ditanya tak istinja. Wajib darah wajib darah i. Beberapa pekerjaan sunat bagi orang yang buang air besar dan kecil. Ya, segala tanu bohajat raya maupun hajat ubud, nyana beberapa pada penembah bud sunat ditanya untuk tabubud. Bagi orang yang hendak masuk juisi, sunatlah ia membaca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, bahwasanya aku berlindung denganmu daripada kejahatan syaitan, jantan dan betina. Yang lelaki ampun Allah. Lelaki ampun berlindung kedanyo daripada jin yang inang dan jin yang agam. Syaitan yang inang, syaitan yang agam. Dan masuk ke jamban dengan mendahulukan kaki kiri. Dan jangan berkata-kata waktu hada hajat. Bertatamang dalam WC tempat berhajat dengan akiwi. Dan tengah tak berhajat dengan tak berhajat, baik tak pegah-pegah abang. Dan lalu keluar dari jamban, dahulukanlah kaki kanan. Dan baca pula setelah keluar, Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Aku mengharap keampunanmu ya Allah. Puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan memberi afiah padaku. Ya, wallahu a'lam bissawab.